Meghalaya Aro and Adventure Sports Association mentaka Kharwai Tarek Risau Arjar Arpuway klayo penyaklan bagi nong tok kubor Presiden Keseng ubat Desmond Noklau la pensya shikipat ba bakani kalong ka jingkitio ya kakam jokai ha kejela bat bakila persang bele promoting bat paragliding ha kijaka jangan nongjrong lai luom maulendap rap leng baru bakin nangwa jaka shushu kibabet bele Lapan benaru ban sedang ban aji hikai kina badan jingmut hak sports hak sautare guna opera ban haban siu arpsan hajar tingkah marway namar baya menta kimpat yo jingkesha nanu komta kila kerpad penso syak sarkar bakan pai kmat lam sya keseng Insya Allah ngakwa balik training long internet tadi kita sport ini kuat balik training sabar dia dia untuk dia long dah jingkwa cuma untuk kita ngakhat ikipolok benar balik pilot ki one series Meghalaya dengan yang kai ki sosora sis iki de por ki one kai sini ki orang ngaya si kai ki cakap ngapai cakapnya pi kalau very perfect nam taka paragliding ki sebalik film sedang balik no ini ki sport ini ko Meghalaya pi tinggi nyarap iki nak kiliang jadi kalau kalian ke training any part jumpa itu paragliding punya tam nyarap dia tak karukan it was 2.5 years ago asnam stem mencuakai dia nampak pada yang sedang membuat Facebook pilot sebelum ke Meghalaya kita kena kasih lejong dia nampak yang tanya sawan yang kendu ini kita kena yang kendu itu yang jovial tinggi sedang ya keren tinggi sedang kendu susu itu kita bahas yang ni pegang dia yang tah minyak sedang aku ke tim minyak promote ini adventure sports aero sports ke Meghalaya dia kapal mata ni perkat balik tentang paragliding yang disediakan pengilak balik ki ballooning ngilak balik ki skydiving ki hang gliding itu kan terter ki sports pada ke aero sports kan di tentang ikut ban promote ini ki jingla kaya ko ke Meghalaya ini di sisi lain kalau awan ki paragliding ki aero sports tak kemudian ke tourism automatically kalau ki susu kan tadi kum ki jaka kum ki nongjrong ki beri ki mju hamlet han situ kim kampat da paunam ni jingle jumi kalau long viral ki beri mentabar khoi ki ko amle nongjrong ti kan nu jaka pangile ni sedang ban flying sedang ban hair ki jaka tak kemudian automatically ke tourism jom tu ko area kala demand ki ka ki di mata na ki biang ki snang bod ki la khat ini ali se wan pe ki jaka jumi ki jaka kum sti sipo maulenda dingi situ ki biang ha ki jaka mele paragliding te kan yarap sibun kan ikili ki khna ko bamdan kam dan jam ki kwa ban wan training ngin yarap ki nam ta training te la sai ski kra dep kini ki course yung ki training courses kila la ban kamai ya ka jak to ban injala ka to kan ha ka ju ka por ha ka snong la jom itu ki khna snong ban ka to snong kile kini ka paragliding automatically tourism ko to ka area ka lakio kan ikon kini manta ikili ki ba ese ta ka daw long ngaruh ngadon lang dekat baki ban kiu ya ka sport ko ka jaka yang izan hills di lembah kan ni ka jingdon kan ni ka press conference kan kita itu igini ki pilot kini automatically kita ala ban kiu nang ni sedien kan ya sports ba de ko ka snong ki kita if you ala ban kontak ikini fila ban pe ki sports baki le kini ki diving river diving scuba diving ibun ki jet sports baki ju ya le jadi kita long tapi la ban tahun ni kini ruki laki okey kerja kaya ki I said this is really beautiful ibun ki jaka ki betana tanat ki garo hills ibun ki jaka betana ti hakata kan nomre niyang kai bang kentiu ya ka tourism lembaki sports ke jumi ti ani ka message ni aya ka government din long yarap lam ni kanang ma kunta kan kentiu ya ka imnak sa lang di beri ka menjelal di jurong ti raplem ki la lom stay ni awan madan rapleng ni ada play tu hapo nongjong ada play hapo molenda ni hapo jandam ni ada play itu amtaki tikas ni haple so west coast hills jantia hills anta jan yalong lo kadon hapo janjuai hamtu kadon ki jaka ba jule kini ki time soring kham ki babiam ki jaka idon ki jaka ko babiam namar beli fin shwaba fin select ya kani ka paragliding site ya ka take off site but ka landing site tadi bandon ke route connectivity Namar unda take off na ujrong ulum da hias ni sapo tira rakam dan ke jakaba pin kiu nang thina po sa jrong long pin hap kiu rak kejat te kalong ka bajin jari pin hap kiu ki kenta tira rakam dan ka route connectivity kamur kasuk te ka kalong connected kasuk in man kay ya kalit kawan te kanong jrong is one of the kalong ka biang ba ka jakana marbali portlang kito ka landing site
kila banyak dekat kali nang tena jelong support te long kabahar ta kada long kidon ki criteria bagi have selected te win conditions ko digawai kala air kim sula man su angan pe te jaka kabiang kamla man long da ngi the study ya kala air ya jaka collectivity ki buan ba ki benta bagi have le kana bagi tip ba ni jaka kalong kabiang kita one lagi experts in man certified bakani ke jaka pa yang ti how benai mentau November last week kin sawan ki experts jungi ingin sakhat lang kini ki official na state government kin one kin yalan mentalang ban certified pa system bala dapat kini ki experts kin certified ka alang documented kin ya po bro ko ka state apa tourism ka alaman pemi ba pe kini ke jaka kalong ka babiang ta ka paragliding Tapi support ke bagi pan ke government ke financial le. Ki sponsor lagi hindi tang naga government ni pan po ki company ki sponsor skim ta kan po ki central government nag CSR ki sponsor dari nak state government lu minum kambun lu jingi arab namang ilang sedang ko ta mangi ilang kwa kan ki jingi arab kam tam nam ta kadika championship namar balik katu kan pengkiu ya ka sports jongi ti kanika sports jongi pada paragliding kan long recognized by the Aero Club of India. Sima kalau recognize gitu kamu nilai benda ke championships di mana kau long international championship, national championship mentati terus. Kamu will be in the limelight of the UK. Kamu kena ke competition ke training ni ke ikut bapi pelong. Mentang pelong saya ke reki, kamu banpet ke jaka ke science men select. Number 2 ke training. How December South Rek. Nang tak pada how benai ba hajar afu katu kan ketika championship mengikut akan pelong di hantar kan pelong kan sa pau lam ha kan ka steel Hakni ke training ni try kat no ke jinglot jingsap ke kikna di dalam kaman pelot ya kena training ya kabang mata yang sedang dai ni sim afusan hajar iwi kena namang impat don sponsor impat don pisang don ei tingin namang ihap siu iki bawan eye training ki professionals kan tinggi ingin hab ngaru ilo jong ma difference dan ngah siang training itu kan. Kini ki bawan ai training kita ini Ibun na po India na po Himachal na Sikkim. Hamtam mentay ki bayarap ini mentay ki na po Sikkim. Kini ki professionals ki international professionals. Kini kita alang associated bagi kita idon berbalap bagi nado asna manusia. Ki bayarap ini bon ki yang orang kamshu ya ke yarap ki kita kini hi kin train pada kan. Tapi hakaju ko po ki kena ki bala train ni Laki labit yang kita lak benda syak national level championship bagi ni compete yang tu international level also. Ti kalau kita ini kaba so tenak ini nampak ri ke jumi no makan kio hak alor kan ka ngrim ini sports paragliding ini. Kesimpor ko no pingato ni. Ya kabang ta tingin ai bet kalika ground handling long basic baru kan sitayo kam entah charge itu nomor kali ke sport ni dalam ki doktor ki mo bandon lengkap bagi tu bagi eye training te niru ngin eye insurance free insurance nam lagi ke trainees ki banwan ni kong te kawai du kadai ka bastunat ba kini the first batch of trainees from Meghalaya itself ki banong train po Meghalaya te kita ki enroll dia akan ke training ki long badon dok ba Yarap nama ka hakani ka sport kinangkam ki doktor ki bandon dengan apa suhu ja kanu ke accident Tiban ya hak juga poru insurance lu ni na yung mari kita trainees bawan silu jak accident siapa kuno cakap ada insurance cover tan ni lang well prepared ko modong ba halian jongaru ngalai sa Himachal Pradesh ngali personally lejong ti ngali training nang tai ngali October 2019 ngali por ti ngetrain stay kum shibana ek nile barabar P1 P2 and P3 ni pedat ko P1 and P2 mostly kedai theory and P2 ru kedai ka practical ru jo par ni both mesti gila ground handling bro P3 dah gila sedrong ka cycling namangi hair na building nang training share sa Himachal Pradesh building the second largest paragliding mountain in the world di ngali staking di po take off ni practice memang singi le be hadu 6 days or 7 days minimum kum yanga ke gila Ramadan and then nadam tu badang yele you can gile be shalom kan ni kinti na po billing na po beer actually did la continue maintain a beer ni hair kum like per minute minimum
tingin salan pada hapo building hamaru dia ni take off na jong prahajar feet and ngilan ha 4000 feet 4000 feet ngilan tu how long kat no pol kasong dan kipo koi lai permanent te dan kipo ngi yo thermal san tingi kiu shu jerong ken tigidan kiran ba hair hadu kum long kitiki digi jong ki XC championship ki ba more professional pilot sam okay kile kum kila ban hair digi kentar ken kila ban hair like train 4 kilometer chaneng kadang taking kalong ka jing long experience kiam tinggi mengabda kum pilot barang sedang tu tingi hair tang lai permanent hadu 100% minit kin te lahir ref nusutu umno kayat kupol kan tama kayat bikin swim tu temalong it's a serious lawan batai kan setengah hab le hi long pin sutu kan te hata kaliang ru kalau kum ke jing haliang jongi hani jonga kam tam ke di ban kong ke fair kan tu ti ke lech te ban le ngalech te ban le ya ka tu kan ti hadin lab le ka tu bada sa tang ha shi banai kum tu ting one pino instructor jonga ko teng manu bedi badan ko Himachal instruct nga omba ngidong kam sa lepusan hours ki kita ban her dia lepusan kenta sheneng ke ki hab her shu kata shu kenta khnang ba ngin la ban transition sakwe bedaka ke training ha jong p4 kan mo hadin ang to bring transition sa next kalau kum SIV gelong ki intermediate expert level ti hang tu break kilom ki hikaya ka kum ya ka disaster kan shu raja kumno ka collapse kumno fin take over kumno fin tani ka reserve para shoot into Quran ti you can man like banja ki ka pa you can see ka tong air kumta ti kita borok ki levels ki dang hap lekin ti kat komentar mi nang dong kam shu kan haliang jongar yang dong kam shu ban training shu man dong tau expert pilot kadang ba hadian ya la man hikai ki kena ru ki badan ki pakwa ni ka passion man her haju rukom haju kupor but banirap ya ka iblang salang jang ki kena ki balong enthusiast adventure kam tam flying nama ba ngadan hang ni kaliang ma ti ngila ban aya ka tandem flight sukum to ken ti ki break buka song pas jai kalong ka fun ni ki ma nya hem to ti kena man poi hata ka level ngasong bangi dong kam man train shu il jong ban long ha expert hado kata bala ban hikai kwe ben ya dan ke community ke bahaya ke ban long ya shingai ya jing e project men rio umne nama ngile ke je men rio jong de je rio ya ki imlang salang ban kiu ka tourism ban kiu ya ka kono ko sport dong adventure iru sports kini dia tarukom ru an ong kala alaman ong ru ba kat komentar tigipong angut tang mga morai ken dia hadir dengan setip barang selap pada ke jing lap ni ya angut maku par ba i yang Robert Carlos kini di para motor pilots kini mana jawai dia ini like they expert show kan of training like I'm flying a bike solo which what Joey has said you have parachute basically mine is you just have a power pack behind which are huge propellers that's only solo flight so I can only fly alone I cannot take customers I'm not certified to carry any customers also because I haven't done that so it's solo flying no dual yes but if I want to take customers or if I want to like do this like commercially so I have to do another course for the safety of the other customers which I will at this moment at this space we have to go all the way to Pune or Himachal